Wanyang ilang sang bodmat nerimo kewalai dewa sang berat pamian idewo to sing adolen to ado ne madan panjang ilang idewo ne patut nampi ya bebek tuak malih nah buena besik ane paling untat paling siduri minekadi ulam bebek niwa sajeng dua ke sang buta jigeruk punika sing adolen to dewo sang buta jigeruk wanta idewo maduwe tetadahane te makajang dekle sebut kanemo sampune raris puput sang atmu membawas iri keraris melesat bebutane makasami turmaning makilar ipun ngojo kurin sangat luwe kocapan sampun sai wakti prapto iri kering puri sang rumaga atmo iri kering merco pada raris nada cara miwa di bawas ipun sang rumaga atmo sami punika sampun sepanjang raris kegrenyang oleh para putane makasami minekadi Banten Caru miwah Banten cetayubane punika mogancangan sangat sang sane mangkin risa pedilar para bebutane makasami maledane sang rumaga atmo ngelanturan raris sring sejoroning pemagi pacang mulati tetujon danenya pemargine ngale pemargine sane keparanin oleh desang rumaga atmo punika tan wenten yang wantah pemargi kaler angin Son kocapung maring jalan nanenten malera
rares kebawasang ring sejroning pemargin ide kancet rawuh ring marga tiga ring kanjekan sekadia sapunika rares sampun rares ide sang rumaga atma punika prapta irika ring pemargin tigone nya mareren nyampe ring margi ngairi kerares dane yang rumaga atma malih ngerere minekadi genah ring tepining margi pacang mesandekan nah anakku sangka angin barat rawuh mangarsi kewanten sedurung ipun pulih mesanakan jektan pesangkan nada sara raris punika wonten angin barat sane ngraugit rina kali ide punika mesanakan turmaning mlinggi keren luar biasa mantap Mobiayukan wetaru pada balban wiakti makrus pisan pemargani desang yang bayu mawatum akueh pisan punika kekayunane pukata angin ngelinus melejak ke langit ngakawakin malih wenten mepitah ngalinus makejak raso nyukcuk langit kawentenannya buron uyut banjajaknya semalih rares sekancan beburune makacami uyut biayuan peplesak antuk jejak ipune nya kedes pas liwering asa punika taler mungling kewentenan vaksine apa seliwer sayuwatipun kareng suara manyeri ring sejeroning kegaduhane punika wenten suara ngulur-ngulur punika ya sangat mekegat werakatmu wijaksana tur suci kewanten mungguing kewentenan sang atma sayuwati megare-garan sayuwati sawirehipun sampun kesinangga suci ya kagiat wenten kalepat-pat ngarepan nane mangkin tandu madi wenten punika merupuk kale sareng papat ngerauhin ring ajeng sang atma
rambut barak tinggalannya jekir Mungguing kewentenan rambut idane tan wenten yan wantah barak tur maning nyajakin pisan. Dek ngakak maya biayuka Tur maning ngakak kedek ibune ngantos mobiayukan kewentenan jagate ya. Aduh temuk lakar jamban Ni aduatmu celapak kemulo ingong neng lah kekai dene kejambal tu atmu ni ya. Siena subot ulang yang Yang tu sing beda di tulang itu jangan ngeritik sekan tu. sangat siaga apaan sangat lusing suci Kewala saya ke sang moraga atmo sawire atmo ne punika tangguyan sampun kesinangga suci ya. Uduk melisang jogor manik sang suratmu Iri kerares dan sang moraga atmo nganika sane makin utuh beli sang jogor manik kalih sang suratmu anak ibu ya. Maka kalau rain beli ngasapuni ketaler sang maka kaler rain beline anak ibu ideo mewah sang Malih ke bina besik idewa sang durakal semeton beli anak ibu ko idewa. Aduh dewa mialang titiang Kewala sampurnang pisan yen palungguh beli pacang ngaduk miwah ngalang-alangin pemargin titiang semeton beli titiang puniki nama kesujatene tepangi dewa nawang titiang wantah mesemeton sareng video sampunang sumunio mangkin titiang ngaturin ini kewala ne jani denyen pesani dewa sareng sami maduwe pikayun pacang sumalih raris ring titiang ingyan sane mangkin titiang pacang ngaturin winekadi indik maka sujatin ne punika nduk dewa sang pati mo para nah yen rahang ring
kecak dawak idewo moparap sang Anggapati ya Prajapati Wanaspati nah ne kaping kalih sang Rajapati sang tiga sang Banaspati ne kaping telu to sing andelen nah Mua Banaspati Raja ane kaping 4 to sing andelen tua idewa madan Banaspati Raja wah sangat tutur pesengan titian nado punika makadi titiang mapasengan nenten sio wantah sang tutur maka jatin ipun ring papusuk sang Anggapati nah yen baosan de ring buano alit idewo sang Anggapati wantah ring popuso punika idewo melinggih sabdo suaranya saking cangkem idewo nah mungwing suaranya nito sing ado tuah wiyati dewo wantah mijil saking cangkem Rajapati meringati dewa magena nasiosan ring dewa sang Rajapati yan ring buano alit mau sang idewo wantah mengena ring hati ya saking irung idewa mijil mungwing pemijilan idewo neto sing ngadelen wantah idewo mijil saking irung sabda suaranya kewalo mungwing suaranya neto sing adolen tua punika wantah suaran idewo Banaspati mayoga ring silang kewalai dewa sang Banaspati yen baosan ring buana alit iri ke ring fungsilan payogan ideonya saking pengaksian modal puyati mungwing pemedal idewone to sing adole tua saking pengaksian idewo medal suaranya sapunika mangde pati nah maka sabdan utawi suarane dewone to sing adolen wantah swara asa punika wiyati kawentenan dewa sareng saminya kedewa sampunan dewa sang meraga atmo juwe dewa sampunang yen dewa kimut
napi malih merasa jejak Apun dewa fatmu naduat ning dewatone maka sami sampun uning ring ragani dewa wantah meraga suci tur maning luwih mau tamu Wentan ling ida batara nah ne mangken lantur ares wenten punika pengandikan ide sang meraga ide betara Momak pagen ni dewa mangki nah ne mangken kani kayang pacang ruruh utawi menakin ragani dewa ya Ure kedewa luit daramika sawire dewa sang meraga luwih miwah dating wicaksana wiyati kawentenan dewa Kale tatas satra haji na semalika benabesik dewa idewa sampun nelebang minekadi sastra haji daging agama subuh pelajaran ke dewa patut gelis memargi nyujo sayu aktif patut bisa tur maning antar nenten kapiamengan ring sejroning pemargin idewa rawuh iriki ya Suargane kalintang luwih sane kesinangga swarga tu sing adolen tu swarga luwih tur maning mau tamu nah mupuning pikno kalwikan